social media lapen news channel local news channel lo at thelong lo Elvin Teron Akihai alang like CM BJP CM advisor kusiko si alang li kisi mana lam kan ajha lam kan inje kiro pondo jakas along jai kathar dodulo lapen alang li tops ta alang li Delhi andal lidun lo koselang da kini polasi mada thia pondo jakas alang li kithana tu bang la hello ahong lo jakas kuson si kithulo Telangana afan ke hemprek ki pilo Karbi Anglong Arab akar i article 244A Autonomous State dan pipiloma laso pena joksi 2013 ningkana bangke Karbi Anglong Arab kur paksi halaso hut Kongres government lah rata tum cisong lo jase mena bangke Kepang ceng bangke halas youth congress deh Bijoy Teron alias youth congress presiden dobong lah nih di halas hut ke Karbi Farmers Association lo ngajar secretary claim bong lah aja katum DC office atheng lo council atheng lo dharna dolo meplong lo protest bom lo nilitum ha government college pen munit kewan dak protest long cerap tu naik bukan nilitum siwan ada apa laso hut Polis atau tiap gas nang upload nang plung lo ajak lo halas sohut areng solo ke kat pembik he tiap gas ke bong aduk dopik lo ajak atum pinang an pusikat lo indang bong lo karping lo kan pi bake mi sudah lo la pen abhi kepang samje phan pulo state government atum tripartite tok nang hang lo Halo sohut turun gogoi chief minister lah turun gogoi chief minister am thanga residence long sinang hang lo hal sohut ni tatun lo jakasa team organization na head doang atum aphanang hang lo sohut tatun lo hala sohut turun gogoi kan ni thebe nang tum claim lo melo la kadu gowe sita nei non ma ge kaprek thanga than thilo Home Secretary tumpet, Central Home Secretary tumpet, nak kepace tong je phat ni cingwai po, lapen ni tham po ko selang sa sunap. Kapek cingki ola ma belo. Thiti ni jah lam cingki lo, amasi halasut ke cingwai bang nasi tun ko lo. Lapen aphi Delhi ro sepinang hang lo, halasua hut ta jakas along ke claim asong japo organization के claim लाका तो कभी लीडर तो मार क्या दाग दून लो हालास होत नहीं का दून लो दिल्ली दून लो हालासो आर्लो कचिंग वाई आखोल आर्लो नहीं दून नहीं रिकान नहीं हासो अंतान सो के ओंग तो मार अंतान दोनों का ओंग तो मार बोल लो हादाक जायगा थारे नुवेर लेकिन टॉक्स लोंग किधो गली जायगा थारे नुवेर ले कचिंग वाई बोंग गली हासो जाकास आलोंग के claim आसोंग जा पोतुमान के दुएलो tek prong lagi kado we Karbi Anglong tek prong haladak asoka hotel pe nang bara video footage tu doang ngoda Karbi Anglong tek prong lage jaiga thare nugar le tok lo ngaching ki namoy pugali te kupie posi da kamang hume lamang la hello komane BJP afan ke kroi organization da pupo jaiga thar ke ijaka satos ke pejur bang usi puji ASDC atum punonda jaiga thar ke jaka satos ke pajur bang usi puji Kongres atum le punonda jaka satos ke pajur ke jaiga thar puji non BJP alidar do an lening ye ta jaiga thar ke jaka satos ke pejur bang lo selam kan pu to cholo jaiga thar tos do bom lo alang jakas pen api Dudune delo. Dante jakasalong kedo asongja puatung ke kunalote. Kedo bob jaga thata dudune delo to cholo.
te jaka salong ke do bom asongja po a chairman banglo kadu ko bitula hala tum ke tos pa juji da choklo ke de chingkida momoi jaka ke pa juda jaga thar bu di jaga thar do dum de lo de jaga thar do de da jaka sa movement ke claim bom milu ke de कुछ और सामने के दे लाहेलो दे थेताना कर जुगल तू मग लाहेलो जका सा सोंग जब को झाकुम निगे बोमला कांग्रेस बीजेपी एसडीसी और कपरे झाक ऑर्गेनाइजेशन तो निगे बांग निगे बोमला सोला जिया का थार के तो दो दे लो ता जका अबु में ना क्लेम बोमो तोस ता दम्बो मो नि तुम दूरी दो मूवमेंट क्लेम रिपुरी तुम खांग देगे लासी लासो लाम बांगे रात तुम चीनी दा जियाय का थार आजोयने सी जक्का का चिंथुर चो पुसी चिपांग रो सिनुन अभिलांग बोम लो 24 प्लस ऑर्गेनाइजेशन along ni तुम लीड लो सेपरेट इलेक्टोरल रोल 24 प्लस 2016 पे separate electoral roll council ong semarang 6 dolar ron pen halaso ahut 2016 aning kan pen 2019 aning kan ge dumang tong tadi berplase jia ka thar alang lita 24 plus ong sidolo neta dilitum organization na het tomada 24 plus ong sidolo lo 24 plus organization claim bom ahut claim po mahut si nilitung Karbianglong arat atok anu di awareness damlo Karbianglong rana sini lo sik sidul pen kali pute itum regre la pen itum unelo itu makom de lo puge Karbianglong arat tuhan awareness bilo sini lo Karbianglong ikilo la pen council long ta dilitum tos damlo CM tu bencing lai lo aning ki oya rada tu pinang ana ning ki oya aning ki pung aning ki du khala sup CM nang chingwai tu tomika ki pena pode council penang ke tet ke dilitum ning oi ning du kechiru chalna pen council lang kong lo halo suhut Elvin Teron kupilo puge lake Elvin Teron nang kaning je dun hala suhut lake bahar ya drama si iklem lo bahari drama se iklan lupu 2016 council long separate voter list semarnang popo kangjang terang deputy chairman ke dua hut alang sinang deng dulu run sing kiron dulu non ke alang lagi MLA lo CM malo kopi pot chokchi lanang tung iklan chokchi $6 ron pen dam dilang kopi apa alang lihat sot nang dulu je kende Elvin Teron kota langsung kat juga. Karbianglong ben nong alang kota angkan tu untuk kok ma. Mate hem tong dujoy ma. Alang ni hala sopen objection nang pidun be lagi chok cipu. Objection nang pidun be ke Elvin Teron kopi polo dujoy ke. Akali le militung la dak councilor leng. Ningwa ning du kari soe jang tu ma kong long ka chiru ka chada drama sih iklan bukan apa tu. Lalu Elvin Teron dak cokci pun di kijong kamang tung mage. Drama iklan kira ke Elvin Teron se drama iklan. 2012 Karbianglong Autonomous Council election ahut. Halo sut ke ASDC le pen papa apulo. Papa pen thulo. Papa pen signer cap hailo. Kap nilip pen hailo. Kaprek ni ningo bilang lo. Sita pinangan tum bang ke hailo bang ke papa pen hailo Elvin Teron na ke hai ke lang lagi amri pen thulo alang li ke papa ASDC long ga chilo Elvin Teron ke clear ba lo la Elvin Teron la chilo ASDC uta chilo papa uta lang sa chilo kopi polo lang si parendit ke ubi maslai si hai sud Congress Opi maslai phan chiyo den lo pode lage te lalang like Karbianglong arat akar i ke hemprek lapet article 244 e
lapen ke papa lake rak atum si ke parjapot itum hemprek lapen labang so katu go ge ikor pang pacunang ko labang so sentiment pe si rak ke thura so Elvin Teron ko pipo che parende alang che bhai ni ge lake rak long isi drama ke claim lage Elvin Teron lage drama ke claim si parende lage tek prong lage Elvin Teron hai masudika che bhai lasi alang ni jai ka thar kan si agent ko mati kichi agent ko mati agent galang lilu lasu papa regional party mo nang tangdet po nang the det po lasi la tum hak parem ni ge ta inu lo polang sacrifice lo su la hi parem de lo ge papa rem de lo thalo so la hello Elvin Teron ke the tan jok che ge lasi no na lang li kan biang lorat tham Pachini na ko sikshito workshop ki bi lata IPHC leader tum hana lang hang hige alang na hang mi au pera bage eta lag bage ni tum patin delo na hang ke dera choklo alang tum paron tum sikshito ke alam ke rat phane ke thana prang le lai silo isi bang le lo alang pulo 1969 ni kan ke the tam sikshito la debate lo busala ni kumati debate lo hala so debate ke alang ku ba ke article 244A lapen ke 6 schedule article 244A aphan apa ke ram phan chok thu de lo pulo api 6 schedule bang si nang po lapen 6 schedule alo people la so teng si do po si alang lihada YouTube long alang ke nije do the 6 schedule jodi be si 1969 pe non 2024 ke la so 6 schedule jodi be si kal bia anglong la pen kal bing anglong rat mi kere ngom ti ho la pen alang isi ni ge tla 6 schedule 6 schedule 6 schedule 6 schedule 6 schedule long lead budi 6 schedule long lead pu kidinge jaga tha lake kichi agent ma budala kada pudu 6 schedule long lead pu kipo tum song 6 schedule long lead pu kaninje tuman lake kichi agent ma budala kaninge tu lai silo lake atumi ke niyala mode ani si aprang kaninge la bang lai hello ala ala karbi long life chinelo kaninje hala da kaninge la solo Khasi Hills Autonomous District Council, Garo Hills District Autonomous Council, Lapen Jantia Hills District Autonomous Council. Lapen Council lang dalang pinpulo. Council long ta no na ki hai tuliram rohan asang hola pusi claim bom lo. Alang lo sono ninjilo. Lasi alang isi ka niya dola 6 schedule handbrake long liya ko handbrake long liya ko ke non ko 6 schedule ike itum karbi lapen ilong so phanan ke rai labang so aron bosi itum 6 schedule bang pangtangan ko walang kan gitu lagi ninjibe kala Elvin Teron ninjibe lasi alang kan ye uta futa hapo atumi kan ye abang ke 6 schedule long lead pu kan ye tum ani lagi kici aso bre pu kici aso agent betulan lasi alang li rada pham constitutional lam thanji pute klar dak man thanu la penisi dula debate ke bangre lage drama son puslang pu mati ji debate lo ke dam chiklang le lage drama son jot eklen le pu athe ni tu pham kumana na sai pu si pu mati Elvin Teron alam the lapen jai kathar alam the phan kumana na sai pu lage hab de lipen banglu Chief Minister, Prime Minister, Home Minister banglo lagi. Lada kami thang khe phan, ami thang long ria phan, komat kaninje bang si ahok. Lapen constitutional thing, pen komat si ahok kaninje khe lapen long ria phan ka ching hot lam the kaninje thik. Halage ratsing sai pu. Bi lagi ratsing sai pu lagi. Elvin Teron ami thang ching sai nanglo. Jai di tu party APSC president jai ka thara ami thang ching sai nanglo. Lagi ratsing sai pu lagi. Te alang phan
alang ku pisi nitu mana kang sai bang wi kemana kang sai pu alam thi ku song alang kan jilong po non ke alang li Delhi University long pol science kita pulo honors pulo political science hiri pulo sita non Karbi Anglong ta pol science honors ka por hi tum do pilu alang li sona thak a political honors ka por hi tum do pilu noge i hodelu lasi kombalo non ge $60 ka chi det po $60 phar ke thek pigli ligi joni ka por hi na taun alang li Karbi Anglong arat ake thek ave delo ne cholo pusalang ke chimata na lo lamag lasi lason la rada phan lang re ko ni mi doro na kai rada phan nang ni ahogalam thano ahogalam le nije non ahogalam le japono la hello la pendulang MOU kacetok MOU kacetok 1995 1st April halake Karbi Anglong lapen MCLs arat akar ige ahok tak ke MOU ke kali lake hembre article 244A sinahi pu SJ mompen ho te kopi posi alang li halos MOU po sign rong MOU kopi posi ke pasan rong lo ko bada bidi lo Elvin tero na bidi lagi BJP CM ayat baca Elvin tero na BDC 1995 1st April MOU ke pasan ke lagi Elvin tero na bidi lagi jonglong ko lagi lahelo lasi komat sia agent lo pute lake government agent Karbi Anglong rat phan paching thur the na lapen ke regional political party phan ka da ber thik nang pu la bangso bidi kiri ke lake Elvin tero halo lasi ratung la bang chinai ke six schedule ke lapen ke handbrake ke namne six schedule se nai pusi APSLC party tungke rong thang bomlo dingkan throk lo lage thang jokta lang le ba belu ani khang le thang le alang lita chok chi delu lagi nang tum la solo la pulo puge media lo ngang ni halasut ku people lo ke bang dege lasi nitum APSLC political party pen ke nitum ke six schedule anda chok ke nitum bupe six schedule anda chok lo punitum bupe APSLC party ke say 21 January 2019 adingkan pe nitum slogan ke hang handbrake long ni tum sangse lapen six schedule pangtangan lapen council long six schedule implement ji poke nitum ke la slogan ke nitum lagi kiceng slogan Elvin tero na do bren ba puna lo so dalang do nangal jugno ngren ba lasi six schedule ke lage council long kachari ji a roncho lage council puda lage assembly ke lumati secretary office ke lumati lage lage itsi a council long secretary office lo lage state a secretary office ke lo lage Elvin tero chidi ni den mala sula lasi handbrake ke nang po handbrake long le ako itum Karbi khai la pen inglong so khai virdet na virdet po long le phela len ra kan da bang nang thila po voting ra kan da bang nang thila si council long ye nang je plan lo MDC nang je plan lo chairman nang je plan lo lasi la bage chok che lo itum khai virdet po si itum $6 hon pele che protect nang po si niritum ke chi songbong lo Guwahati High Court a case pilo High Court a verdict nang pilo che council ong chiklo drop aron semano chiklo drop ang bongken council phan hukum pilo te kopia pot pinier niata Karbi Anglong Autonomous Council atu labang so aron semar midelo jong si six schedule aron ki thang na kali lage pulte कोड तुम केस की पीछे और निबेसी नंग देंगे दे जी tapi di ke six schedule ke lagi intangrak bino oposi koda tunda labang so kes halos su amikan tenang deng lo lapen party kan tidak lo cholo
BGM tuliram long hang atum pulo nitum ke dak pen lo ano pulo ha dak si dulu governor secretary bhat ni governor lo nitum chingwai dong governor secretary aphan hang lo governor bang ha dak nitum lo nang lelang ko kodam dia phai papa tu lo laso phai ke pari ji ko mat lo ja ko do karbing lo ben bang pria mele do la bang pria mele tum hadak Guwahati Secretary Office long muda muda ma assembly long la tum la so a five ko na lo implement ko pula tum ninje thek thedet ma man ninje tong kani je ka he ma lasi APHC a bhat kalili kalang lang nang ki bok ke di la ke sop la ke angkur ga bi alam sai de no Nitum APHC party pen ke dalam tang BJP election ke dalam tang MP election ho MP election ho nitum APHC pen cedan lo nitum constituency circuit karbeng lo dah ada constituency circuit na ada lo di mahaso pen isina hai lo cap na hai lo la long circuit long cap na hai pen posi non BJP atung do tek sang tek alang tung sik schedule a workshop lapen awareness kibi 1952 51 district council ke long pen beneng 2024 an ke ningkan proxy ke prahini atan play alo rada tumhana juno lapen rada tuda mundi tha komada political party council long kangni koso period party tumsi sik schedule awareness ki bilo sik schedule alam rathan ke thanlo laso are court lang ha rada tumta theglong lei lagi theglong lei lasi non ni tu APHC party pen sik schedule o theglo council of 6 dollar on pen claim nang ji 6 dollar teng pen that long le aputa anta council are deng si donang ji long le anta councilor deng si donang ji bang aphan pilong le la soa ron ke semar pamekanang ko la bang so ke claim pen posi pini BJP atu aning ki jang ji itu lo bang so a movement la so 6 dollar movement la pen otor mas kena movement claim go pen posilang tu ani nagi lagi